конфети пухтян. Индина пухтаги ма алака нимша хурдян. Пахлавам ҳами хеле нимаша хурдян. Бо инҷода эклер тайёр кардиян камтараки дига. Хай бисквитои торта тайёр кардагем. Имрӯз торт мепазем аку. Навбати крем кардан мешад имрӯз. Мурда кашалага бисбар. شام بخیر دخترها. امروز برای омадани خواهرم خانه انمیخل آرا دادیم. کم ترک پختوپاز کردیم. ای مغازین چیزی پختوپازی نخریدیم. همشه گیاه خودمان پختیم. اینویا همشه مادر جانم انمیخل آرا دادن خانه. من انمین تارت هازی پخته ماندم. اپام باشد و یوشا پخته استای با پیچونی دیگریوشا پخته استای. اکو میکائیل جان کتی خالید جان میاد. برای همین میکائیل و خالید نویستیم. اینا چیزای پختگیمون باز هم خیلی پخته ایستاده استن. من یک تا دیگه سلاتی شوبه کردم. کتی چیپس هم خیلی آرا دادم. علاقه دسترخانه من کتی مادر جانم دو کاسه آرا داده استیم. بگونی مغازین رفتگی بودیم. چیزی که در کار بود برای سلاتا رفته خریدیم. کتی اپام دو کاسه. پختوپازای هم خیلی نیمش اپام پختن نیمش خودم پختم. بسیاریش گیاه اپام پختگی. من فقط تارت آرا دادم و همین کنفتی کو پخلوای من پختم تمام. این رولیتی کو تارتی کو اکلیر و با یک نمود کنفتی که دیگر اینو هم مشه اپام پختم. این دسترخوان تاجیکی دخترها خواستم که هم مشه یک تا به یک تا برای شما نشان دهم که ما چی پختیم. قریب که دسترخوان ما هم تیار شده ایستاده است. با کم ترک الیویه کردیم. اینم قدر حاضرش دسترخوان ساز کردیم. دخترها اینجا دایم خیلی فکر رو برآوردیم. قریب 100 تا سفید و 100 تا دیگه فیالیت و همه اینا باید دم کردن در کار در پدیزو و با خانه ها دم خیلی باید با چسبونیم. اینا هزی کمان. دخترها اینی پاکت همه بینین. مادر جانم همه تنگای اسوما، سیسوما، پانسومای هم خیلی کتی پاکتک آرا داده. پولی اسوما حضیرش ده نیست فقط تنگایه. از من به شما نشان میتیم بینین نحماشونه. یعنی خیلی کردیانش تا که کودکا و حضور چینن. اینا همش تنگای اسوما و سیسوما و پانسوما هم خیلی. اینا قریب هم دسترخوان تیار شد. حالی همه چیزاش مانده با فکای اینا یک جای دم کردیم. ساعت خودش قریب 1 شده گیه. ما حالی هم خوب نیستیم. به حد مانده سخت شدیم.
бо салати сезр кардам. Дута амихе тарекаи калонда кардам, штоби ки ай ду тараф монем. Амихе салати сезра ман тайёр кардам. Салатҳои ман тайёр кардаму пухтупазҳои бисёрша апам тайёр кардам. Инаи шарикои ҳози ҳамаша куда хонаҳо мечаспонем. Столмон майдатар, ҳози ними чизомон мондай ва бо мехоҳем ки стола камака калонтар кунем. Як столи дига дорем, вайша монем, штоби ки калони ба ҳазур ҳама чизомон ғунҷа. ҳози самбуса кардагӣ нестем. Самбуса мондагия ё бо чанд чизи дигамон мондай ҳозирашта ҳамин қадар шудагиай. Ҳамаи худоошона гап задан. Гуфтанд ки худоо биёян якбора, ку хоҳарам оме биёяду якбора худооям ҳамаша гап занем. Аку хамакаса худоо мешинану суҳбат карда. Духтаро торт чӣ хел омада бошад украшениш? Баъд комментарияда нависен, агар ки маъқул бошад ё ки набошад намедонам. Чӣ хеле ки ёфтам оро додам. Ман рангоша нафаҳмидам, рангошон ким чӣ хели борин. Апам кати ҷиянум самбуса кадесиян ҳози ино. Хайр духтаро, ба ҳамин влога ба охир мерасонам. Давомаш пагоҳ.